Disoba ng pinasaan namin. Dangalan ni hulit namin raja namin. Dangalan ito is namin. Nahilo pinabuhi tarpasahat tami. Nalaw marsoba tujulo ni rajay. Raja namin ito songon ipinabuhi tarpasahat tami. Dalan namin marsoba tu raja ni hula-hulay. Tohonon namin masongon na dok punta si jolo-jolo tubo. Titidoy na natin opay gudang basa puna. Tuksongon o pinabuhi dalan namin marsoba tuha mo raja ni hula-hula namin. Si Tuhan tama manggohi pasu-pasu. Matutu. Jadi bohadi kita di orang ni hula-hula. Bisa hatam ita. Jadi gabe majalah horas amang baru. Gabi tulang gabi. Marhita di nasni rohamuna. Nung atakas pe jalo kami jalo persudio kami di sopa muna gitikyo. Taruli di kami di cuhut namar saudara. Taruli kami di malna tiyo. Marabunga-bunga di baik kamuna tangan nami imaringgit situasar na tinopani pamerintah. Kami piatong marpangidua matu amat tanah mertua di bata. Di pasu-pasu tuhat tama nani ulah di tangga muna di kuta terlumbo bimanang di balian. Iya batu tu. Di angka pangula di batu tuhat ta tanah orang yak lau ulau di tangga muna. Iya batu tu. Di angka tiga-tiga dilihat tuhat ta pamomoan nomor depan gadang. Iya batu tu. Kalau adong nak kerja di pemerintahan di tapi tuhat ta menang pangkat di hamuna. Iya batu. Amang baru. Ya, Asa betul. seorang masuk sehatan na pedek na lihat kena tua-tua. Asa Indonesia paloma para sarni leang-leang. Di aik na tiyo, di mol na tiyo na kujalo kami. Horas maamin na majalo hula-hula muna. Song-song lima ng raja ni tamo namang baru namin naman leang. Asa sahat solo saat matuburtian. Marhita di parsari matuor ni na baru namin ng pahoras sunom. Di na umarsibaho nakita di hatan uliw hatan adenggan. Asi maruhan yang matari bata. Di pasu-pasu mahita sa lukna saat matupang gabian saat manang tupang toras. So kung mahata na pedek siya andong hula-hula. Sino amang para musim nami di dok padohani pinahumul tiyo pinatu panohatan bay masih tiyo-tiyo jangan kadumu matuhasatan. Bay namang ko. Mahita di bagasan kornia madota anak doktor di Purbadia, amin. Mulai ada mali Tuhan nasa holong muilalok kami di natoropon oleh Tuhan taruli kami pasu-pasu hai pason imani namang ulaunu adat habatakon nami oleh Tuhan di parsari mau tuan di najua nami di bagasan tongarion oleh Tuhan ninaing mangulong mahami naing mangan minum si panganod do sinumon na pinatuban ni kuna asuto dia pala partikyanon upang idohamele Tuhan herbak kota menago pasu-pasui laho mamasamaso sileleho non ale Tuhan ang giat mon gabi goku jalang ulu ne baru tu pamatang na partodyon namin hupuji kami magwarmo saunari sa troli sa leleng nileleng na di bagasan kornia maro tanak doton di Purbadia, amin. Asa maradagi Di hamuna amang boru namin na boru namin. amarani tuso na marani Maloha muna. amadiki Magbagi tuso ikat na eh. maniki Unang adong na sudabotan. amarani tuson Tusok kamu sa tuso na dua marani hal amang boru. naro mo idahan na ro ilerikan na Akamang boru. dihita semangat sana naro mo idahan na ro ilerikan na Isok kamu dua halat. Buat kamu na pinggani. Baru sedang pinggak karotas petaho. agak tiris lah agak pres sikit Paudul maga, Opo Pandri. Opo Pandri. Paudul maiso. Bertemu jo harotasi namboru. Bah. Harotasi. Ulang lihat. Ulang lihat. Pertikyanos pohami Imadi siala sumatwa ni Bor Sinaga sa kanan Jajak sa tabi di atubok di hahina mereka Sinaga kapaturan mabarisan paborintong dihami Tiboto ni Boro Kuta Barat tongdo orang nabi mulai orang nabi di jo di korang kamu roh kami perkelengan muna noim pe korang nabi ba kami Kuta Barat Simoto ni Boro Boru musar itu seturi kademi. Alai Roma hamu nunga sah bet barka seturi nama ala pamna.
Alas sok kamu may. Alay usuro do nak kali masuk pokok kamu. Mula dari Tuhan. Ang giat ma dapat baso-baso di hamu tujulan lor atus kamu. Molo hamu gati ni si motomu ko pasatamu do hamu. Man so dia pe otik gudang. Dah asal botongmu. Jadi mulut tupe siap mulut tupe. Dak kali nana horo asap samu. Ya kalau ada nanti marga simbol nanti bisa juga kita kasih untuk pertolongan tumpak namanya kalau sama orang kita ya. Jadi kami sangat menghargai ada di sini. Jadi akulah bapakmu yang ada di sini sama ini semua. Jadi nanti aja kita ngomong. Jadi Maria musim bolu. Dan warit kami asap suh. Utakul hamido asap mokmok. Alay takas as-sugari ma. Daftar dok hatai alay kondo honodo. Tupe merupakan holat ampolo tu baik kami non las marohamna. Daftar sonaka pariban namion mangridak ko di kami. Ang haboto hamido lungon nami. Pukos kung nilo dapat jalan. Boy di karada na boy mo sa kami ni marsaw ya kababen mula tama. Nanti habis ini. Jadi acara saya mulai menodra. Dia mau kenal pariban ajar jarum pariban muna. Takas dohonok ko ajar kamu. Mulahan ya kamu nomor telepon sama kadang udah kursi belum. Mulai tema sama tuh. Bunga bersama kami hatai. Dulu kami sabturi do barat bersama. Jadi masailas rohanami. Kalau yang kamu tuh hasan aku. Tuhaman kami do mabai kira bulannya haon mana yang ngomong do kamu siap kami. Burasa sono. Lang di sana itu ngoni pandiran kami. Kamu mamang ninang ngomong-ngomong. Olo. Tadi tahu kami ngomong. Olo. Muhammad to, dapat kamu. Olo. Iki foto kisah na. Biasanya itu kamu. Romo. Disoma amo na. Waktu jauh-jauh nih hasuhu ke mereka si bolor raja nih hula-hula namin. Gabi mang. Ngadi sope hamin. Para kelekonasi na semakin tolo may sinaga utabara do satu. Jadi tuksongon dia penon. Katuduhok kami pinapakot ni rohan namin. Di sela kami para warung na sida. Para sumarohan na sida. Jadi nuay pa magparmusik. Gabi mang. Lima bulan-bulan na asima nas pangalaman man. Gabi. Sa dili matano tubuh pulau silur na pinahan pas sa tumaon. Kasang boy mo si Kunja Garcianon na dupa ka ulaw na uli. So kung masahat ni hata di hamo hula-hula namin si bulong maulyate. Sarahata ita. Sa tabi kurang mga niluluan na pinasangapan luluan sa Rimatua. Oras sumadya na gabi dito di hamo hula-hula namin keluarga besar Sipolon. Hidup na tua-tua tubuh hau parira kita bak ni si mangoding saya lugu dulu roha kalau marsirak kita sian yang ngolongan rohata terlalu marsilang ala nang ngoding isialani dora janami rohani bison utabarat kita rutung dot kadang tubuh nami utabarat jadi gue to lapan osoi manora kedua rohani
Isialan waktu itu Bosaro rohatta anak masyarakat senda itu tuh. Sirawan nami berjolo turut berduka cita yang dalam-dalamnya. Segi ma saat nak tulangon. Pas tohat di hari joni di bata. Pero hamu nang yang lain, kamu udah-udahku. Tong yang gajang urun nak tulangon. Sahat tulang seorang tuan yang kayu tuntumu. Alai rohani jolo maru masyarakat dalam Tuhan jawab tertular kana. Lalu janganmu ya. Orang non, letu. Arong datang hatan itu hatan amat dok, datar surat di bukunya video. Apo sab dari bata dan loson amu junan dobis yang gogomu. Iber nono paruh pengujuan ini lo sibana apa jan masa tahu kamu. Masuk sama di mana di hamunang yang gubur juga. Takas semua tuh kami neroham nih. Ay pedro dorohana minang. Arang boy bisodok antinang. Mama doang minang. So naro konek nyani. Apo sab dari bata ang loson na hitaw junan dobis yang gogot. Iba semarang jangan bisaan noy. Takas dulu ang dinami paborhot kena tulangon tubuhan pa itu. Pas ni bana ngadilip yang mulut susah tertong yan ibadah takas siroha. Terus ni manang dihamu daluhuk na udah nami. Diharoran na kimana foto kamu raja nami. Otik susah dia kena pasat kami songgas tu iluman nami. Ilok na tua-tua do. Tangan ni godang na pineriangan alam otik na tidak dikong. Asakit timman natin apa? Jari-jari mainganan na. Susah dia kena pasat kami raja nami. Cara semaruh hamu majalosa. Kita betuat tama pasu-pasu na dihamu sosong ina kita saluhuna. Asa horas mahu raja nami. Horas mahami kanop pemuna. Utima. Jakarta inangon saat itu son bulan. Jakarta hamatian kejungerung molo atuan. Inganan molo atuan itu dulu. Dulu sanggul dah tuan inangon. Amang rasa 10. Inang sore pada dihamok kahululan namin sa lukma. Kalis do tuis marhula-hula. Apalagi dak kasonor ruhuk niya dat. Ala masih botol do hita jeleta damu do. Songani maharawa tumpe sonor kaning dak pabenan nami na orang bulu ni. Dang yang dang jagar naritihon kakapinggan pabenan nami tumaritihon diharau tas pabenan nami kot mai dihautan na asa sidi masih bapa kulang-kulang pangarahok na kotik sasaria na pinapumunami ngalahu manupahi di parsari madoli diada ni inangon saya itu hatta ma na mangutak ko pasu-pasu Ye, lima kami di bagas sadari na mangkoro. Tigo gumunay. Dohot diringgi suara na pinasa muna tu kami. Ima nalaho mangurupi kami. Raja ni hula-hula muna. Kami petung masalah siarohan nami. Akamamborko. Donon nami mah. Songon nedok no punta si jolo-jolo tuhu. Arirang doy na namar halto na diagata di Rubiang. Horas mahami raja ni hula-hula muna. Nama jalo ringgi si suara nok pinasa muna. Juga dia nama dihamuna amang boro nami nama kalian. Amang boro dison adong di batu pahami aka hula-hula. Songon harbu epir. Na di jalo nami siar raja ni hula-hula tak. Suang-songon ni ulo si torok rabu. Namang ulo si badan alai amat tadi watado mangulo si torok. Amang boru untuk songono penaboy terbaik kami raja ni hula-hula muna las maroha muna majalosa. Tuh hula-hula itu amang boru sinaga. Pasatamu pak. Pasatamu pak. Unang pihak ko nito, iya, iya. Jadi, bama, ay majula-julain na jula-jula na batu tabu-tabu. Ngasih ko pami, aka naman hula-hula boru, bama si Tio-Tio, las padong. Ya, biar kami.
isororo kami siap punguan di Sibolo sa Tanjung Ledong boru bere doh ibe bere sisui nakin mo pakat nami omma songon nagabe dalan nami manupahi hamu dang na anggaran dasar di hamuda apara sidolida molo anggaran dasar mungkin sekali haduan ulang tahun kalau muna di terluma angki diwa sepuba ale molo on siap dos ni roha doon manang na sukarela doon songon na mandongani labatan na maduay tangan muna ale tumpe song dek na tua-tua na mandong si titi ina si gopa walang-walang pangarahuk na untuk sosadia penahami papugus yang berkasipungan dengan warga Sibolo boru doh bere selas maruhamu nama jalo saya tidak bayi debata apa pasuna soalnya masa ingata ihamu apa nami warga Sibolo mulai jadi parusin kami jadi kami pasahat to songon satinali nama turun atu nami banyak ko parmusik namin gondang na ho parmusik
masahat kamu tuh kami. Taruli kami didikit si suara. Nang pinapungumuna nalaho dalan na nalaho mangurupihan bon hasuhutan. Aka para siduli di suang-suangan di aka paniaran. Muli ato gudang man naboy terpasahat kami. Molon hata mau lihat do aka para siduli dainang. Naboy terpasahat kami siak kami bon hasuhutan. Alay ido para siduli dison adong do juhuk nama saudara nalaho si pasaton nami tuhamuna dong at tubo namin adong nalita jumbe dongon apara sidoli tusono pinago terpesat kami kami muna sukuton lasma rohamuna Mauli ate. angkat pasahat tu aparata rohami tu masalah roha nami di hami aka hula-hula muna taruli hami mual natitong panipamaritay dito torong kamu di pasahat tamu nalau inumon nami pasobuas nami akamang goro sejuk pamana ni luluham muna tapon na ni jalaham muna molo mangulaham muna dito matongan ni hauma amang goro manumpang masalah niya puto na martua di bata di paso-paso ma sudena ni udah ditangam muna amang goro doon nami masongan ni niya puta si jolo-jolo tu alirak rin na namarhaltot tu agatan di Robia Horas mahay na madzano sopa muna dohok mo tiyo ng pinasahat muna amang boro tugada na ma di amang boro namin amang amang tukso ni pinabuta pa sa hatami tuha mo na boro do amang boro las maroha muna dilo ako apara si Doli si puli maulota Yanong simpululon namin. Ihami na marhamarang kinamar hula boro. Now marsi pasaran habi di baga sa tikyon di siya ala pasari maton ni ina namyon jadi sonari dohron namin batu kamu permusik namin jadi mah baik pa ado ay tinahon mo tiyo oh lo tinahay mo tiyo tu kamuhatan jadi baik may si hasahatan doon si tiyo tiyo Dison kami nain numarosen huria imana laman ni puli ulota. Alayan doran so sa si puli ulonon marhite-hitehon parhuriaon dison kami rodongan sa huria muna tarlumobi ma di anakon ni natuatuon. Tarlumobi ma na tinggal di huton ima purba si bolon. Di bangsa tikyon upabotok kami molo dari nangon tercatat do sebagai ruas ni Huria Katolik Simadula. Sonari nung mamarujung day nangon, molo pangiduan nami, unang ma gabi moro ruas nami. Pangiduan nami di Sipurba, Roma ho tu gereja topok ma, gabi guarmu ma, na gabi gatini guarni, na tua-tua di buku ni gereja. Oma songon si pasingot tuhamuna, ala horo di huton. Dalam ulang marulang bersogot, adong ulau las niroha, adong ulau duk niroha, hami roros yang huria mengadup peseluhut ulaumu. Jadi dipertikianon, sesuai kesepakatan nang hubet kami, adong songot dalan nami songot getini babak bunga, kesepakatan ni rayol ledong, nalawas pasaton nami tuhamu songot dalan nami mengurupi hamuna. Sayang dia ma, Otik susadian non api nasahat nami boy mai mangurubi hamu jalalasot hamu mari bagasar rohamuna. Sumulo kita. Dono nami ma sonne doni na tua asa siti matinopa gorang westopuna. Otik susadian na boy pangurubion nisian huria tuhat dari batama na manggohi pasu-pasuna. Ada orang sudah mulai. Boleh kami mapertikian sa minit 2 minit tuhamuna nalaho mabuat mana pamasukon aha nalaho supaya binamuna tubeti ni day namon jalas donon anon bolong asa turia uloson nang boy hiditia songodilo uloson botom muda uloson isan namay oh lalo bisa masuk kamu
Sebetulnya mau luar na ng boy di Jamal itu sekarang. Musik nami mulai kehitan nomor 370. Molo marsa roham puhut bosa parborhat ni na mondingon. Puli rohata. Tuhan di bata pangopiani pangapul arsak rohani. Tuhan di bata Pasahat suri holsoni ruham idon na pasabang rohan. Pasahat suri holsoni ruham idon na pasabang rohan. Ingat manan Di bagasan guarnya madot anak doton di porbadia. Sayang giat ma debata ama mual linasa pakirimon mga lehon apul-apul na sumurong tuhita sa luhutna. Saunari saat rodi sa leleng ni lelengna. Hamual yang kadongan na hinaholongan di bagasan haporsyaw to tapay maima Jesus Kristus Tuhata. Paubaon na do daging tanaleon gabidoson daging na nasangapi. Di bagasan pagkilimonon tataruhom ma saunari dongata inata si tinurmala buru purbaon tuudian asa disi ibana maradian di bagasan dame pay maro Tuhan laho pahehehon akka namate atong martang yang mahita. Ale debata amanami horo na panguluhon halak namate dongan nami inata si tinurmala buru purbaon porsiado dihaheon ni anakmu zala magkirim do ibana dihanguluan na manotong paluama ibana siang saluhut ratte ni dosa asa ditiki ari haheoni parsidohot ibana di bagasan hamulionmu marhite Jesus Kristus anakmu Tuhan nami debata na mangulu jala marhuaso rapoko di bagasan hasadaon dohoton di porbadia saunari sahat rodi saliling ni lelengna. Amin. Bisita oloki maras rohapku disidang oloki. Tuhan tarapulton diki mertua au mi ang totong di labui. Mamandongan ihita Saunari sahat rodi salereng ilelengna. katangihon mabalita na uli ni Jesus Kristus mangyuton na badia Johannes Haleluya, Maria, Hale Tuhan. Bisa bersilang tuh, enggak?
Madapoton pesta Paskah sahak ma Jesus di Betania. Nunga pola obatari si Lazarus di bagasat taroman di dapot. Alai ang kohuta Betania na jonok do itu Jerusalem tar 200 dauna. Torok do Yahudi nang ro manopo si Marta dohok si Maria. Mga pulnasida sialani iboto nasida. Jadi dung dibagi si Marta nang ro Jesus laho maibana manomu-nomu na tinggal di bagas do anggo si Maria. Dungi ni na si Marta mamad do Jesus. Aw na disoko ali Tuhan dan taga mati ibotok ini. Alay no ay pe tongdo huboto. Lehono ni dibatado tuho nasa si Pangidomu tu ibana. Gabi didok Jesus matu ibana. Nahehe ma ibotom. Jadi didok si Marta matu Jesus. Olo huboto do. Nahehe do ibana dihaheoni na diari parpuri. Dungi ninna Jesus mamat do ibana. Au do hahehe do hanguluan. Na mangulo do na porsiya diyaw ng pemate ibana. Jala ganok na mangulo jala na porsiya diyaw naso tu pamate ibana sa liding nililing na porsiya do hodisi dungi didok si Marta matu ibana. Olo Tuhan na porsiya do aw hodo Kristus anak ni debata naneng rotu portigion. Martua majol mana manangiho atani debata jalana olo mangulahosa. Nunga takas terigi berita nauli ima si Marta dohot si Maria marsak inorhoni parmateni ibotona si Lazarus. Alay nung dibigi si Marta naro Jesus uhuta Betania rodo ibana mangalualu tu Jesus ay nadisukko adi Tuhan dan tagamong mati ibutok ti oddo na kali nang dihamu pe sa luhub na terlumubi ma pinopar ni inata nakahulong di bagas sa tikion tung songo dia pe tuana mudana mulu jubah hamatian tongdo marsak nang marnini marnono bion molo diguari hamatian akka pinoparna tak do marsak. Jadi pinangi do tuamuna taringot di berita na uri sadarion naing matotong hamuna mangaluar tu amat teribata para sirohay asa totong dilehon haihion asa mangului mana saliling nililing na iharajaon di dewata nakanin nunga gudang didangihok kamu akka puda na uli terlububi siyan angka hula-hula tidak do akka hula-hulai alai debataro siliho sakap seluh na natapangido atong hula kamu ma parhuriaon terlumubi margarija molorohi ta margarija ra taingot totong pasahaton hadiriota terlumubi pasahaton inatta nang kahulong yon nang biaya dewata di tangan na hamuliaon mariama do anak do ton di Purbadia amen. Kas walong mirohana tudungat ka naong jumulo mo tingon nang tuhita sa luhut jala apul-apul na ho dihita. Ali di bata ama parholong roha sa itotong do didongani ho hami marhiti asi ni roham. Tata madungan namion na lahos sirang siya kami jakon maibana di hatuaon na manotong. Rahmahita mangido Panginoon Tuhan Agapanginoon namin
Ai di batasi pangapul na sumurong. Hodo paubaon arsak ni roha gabi halalas ni roha. Apuli masih solho ni dongan namin ng mudingon. Pahehe mana nasida siyan hahulungon ni arsak ni roha. Jala sodak ko mahatiuron ni bohim. Asa tarapul roha nasida. Ramahita mangido. Ali Tuhan, silihon hosa dohot hanguluan, ibay kodo hamatiani gabi buhat ijuk tu hanguluan na baru. Marhitesian silang ni anakmu, Yesus Kristus, papos marohani sudi akana pursia diho, ay marhitesian hamamatena do, ditaluhon Kristus hamatiani, dalam marhitesian hayheon na do, dipasuang hanguluan. Hamuale dongan mardongat tangyang saunari paborhodot tamadongat taon tu inganan na naparpuri asa maradian ibana dihanguluan na manotongin porsea rohita di Kristus nong mate hemokopita zala nong hehe laho pasahat tong hanguluan na baru tu akka na porsea asa tamaja lapulin ibana bongot tu hanguluan na manotongi tapis-pis ma ibana marhite aik na badia. Roma ho saunari hamu akka suru-suruan Roma hamu akka nabadia tomu-tomu jala udurhon ma dongan nami inatta Siti Nurmala Burupurbon tujoluni Kristus Tuhan nami. Amin. Saya dijakon Kristus maho ay ibana do namat jauho saya anggiat maat kasuru-suruan mabuan jala mangir-ngirit ko sahat tu apuan ni si Abraham. Amin. Tuhan lehon ma para dianan na manotong jala sayang giat ma hati romo manotangi ibana. Amin. Ale tinurmala buru-burba sirang mahosiak kani borhat mahosian hutam jala bomot maho tuhuta nabadiyai ima huta Jerusalem na manotong tinggalhon marura partangisanon jala halasson matano na pinarbaga-bagay sahat rodi sa leleng ni lelengna. Amin. Ditutup ma, tutup mabata. Maria Dehita 200 anak berapa? Dia musuh nami, ditutup mabata. Asal tabuat tu dia. Ay parla pinapeang do taloon dia. Silakan. Asal bukti silakan dulu, silakan. Roha mga koro, akamang namin. Roha mga koro. Di surga si Tianang, di si Sapulokku, di si Dosonangau. Di Adia. Mauli
dok Tuhan ta Yesus do situ do na hudokon Tuhamu dang nagadde eme molo somada butu tano namate dung pemate asa gudang perbuena onari na tuwa tu inganan para dianan tong Kristus naung tua Tuhamatean dungi hehe sian hehe gagasan hamudiaw songonima nang dongat tau paheon na do tu hamuduan na manotong Marta niyang mahiga ale di batana marhuwa so jala para si roha di bagasan tanganmu do hanguluan ng hamatian ko sa diri do na matjodongan nami on mulak tu adupan bagasan dok ni roha naing pek konon pamatang na taon sa noman alay di bagasan pakirimon nagok pupay mahami ho hay heon na songon Kristus naong parjuluhe siyan tonga ni aka namate Tuhan di iba na ali Tuhan dan agap ko na iba na di apuan mo marite Kristus Tuhan namin amen. Alek kadongan iban wabisan do sa bulsa siya dito tapay may na ubar to hawon ay tar tapatundo ta do na tibana songo ni mahatan ni Tuhan Ale Tuhan Yesus Kristus Kosa diri bagasan kalau di ari patuluhon kupang idohami perbadiai matano manon asa inanami tinurmala o pupertuan Joshua purba nang usuaton hami dison herapon ho jala mangulu di bagasan hamuliaonmu ro di pagiling ni Yehona. Amen. Mga mangulahi tubuh ho siyan ay do siyan tondi porbadia alason mapaskan ni Tuhan ni to di sa liling na amen. Terlanggar rahay karena Talur mamutong le. Ada manutong ala na kanarwi nating. Geser siyang ngaram may masok ni bunga amen. Araw mo buhay. May anak pili. Ale tinurmala baru purba nunga ditinggalon ho tanoon nunga ditinggalon ho jabuni na torasmu bangulu maho olat niyon di jabuni amata debata amen. Kami persekian waktu keluarga. Amang kiamat na kung gani yang mabuhay mas mo ni ate. Yang to be jolo tutup.
Nurmala boru purba nani holongan magite na mabuan tadda hamonangan ni Kristus say bungot maho hanguluan na manot anak puto di purba dia. Ang giat di jakot Tuhan ibana dihanguluan dohot hasonangan na totong. Ale Jesus Kristus nung ngadiroko ahu doha heon dohot hanguluan na mangulu huhut porsea doahu na sotu pamate ibana sa liling ni liling na upang idohami tuho pahehema dongan namion jala paubama daging na leon gabidosod dagingmu na sangapi martangi yang mahita Tangihon ma Tuhan tangihang namin. Ale Jesus Kristus ditiking olumdo ditanoon olo doho pahehehon namate atong say marlomo ni roha maho mangalehon tudongan namion hanguluan na manotong martangi yang mahita Tangihon ma Tuhan tangihang namin. Ale Jesus Kristus marhitesian padidioni nung ngadi parbadiay ho dongan namion gabi ruas doho isianmu atong say marlomo ni roha maho majakon ibanan waeng tutong atongan ni akka naong pinilit mi martangi yang mahita Tangihon ma Tuhan tangihang namin. Kristus niojar ni asi ni roham say di apuli hodo akka na marsa roha hupangi dohami tuho tabay mahaporsyaon nami dohot pakirimon nami diholong ni roham ang giat tarapul roha nami martangi yang mahita Tangihon ma Tuhan tangihang namin. Kapasada masiditang yang tayo masiditang yang najar ni Tuhan tayo tumita kami yang ali aman namin. aman nami na di banwa gijang say pinorbadia makuarmu say roma harajaunmu say sahab malomo ni roham di banwa tongong di banwa gijang leon matuhami sadarion si panganon nami si ganupari jala sesa masalah nami songon panesa nami disala ni akka parsala tuhami dungi unang tujuan kami tu pangunjunan alay padua mahanisan pangako Nam suarong di sina marsa. Tungsonan di singa soadong di sinamasa Tarbayan maaw sa hatu si mangihuton Tuhan Jesus. Ataray maasa tusi mangihut Tuhan Yesus. Masatangnya pertisian subuh na hasuhud. Malati marita sa malati mari ang hindi mo matta panganunuria di ba sa tikyon nang mga lian tikimo mula sa namamukka na pari saat ko namang du hindi ba sa sadarion ini man ang tikop tinganan na pasatap pinani na tuto ala niya mang pangulan ni Rian nami mortong halal hata pinabuhi tapos hatami to mo na tamalate batu hatta ma na mga rupiah mo do na mga liya paso-paso na gudang ito mo ditambay nang tagagang ni rupiah mo na sa loob na so ni madyo siyan hami asog tabulon maradupok ta muna pangulan ni Rian nami nang diulia katolik na adong hitanong nga dito mo lati man yung mamang do inang do binatta katoribada sa loob na do di pangulan ni Rian